Hi and hello, welcome to Kuki Tech channel. Tunia hi e holim na diu la isay diwa kadailan so hi la chon YouTube subscriber mu tam ding dan YouTube views le watch hour ngai cha ho iti imu tam alo le iti imu gang thei pian diu ham ti lam panga hi holim na kanai no min hi chun first time na vet hi le welcome tiếng lệ chạy là chân về chân phát chompi dingin cái ta sanin hichi video hi intention na alawai hi le audience ting watch ko yo ham ti le hin covid sunga hi atam zo ina tawin ina panin bolthei ti bol tawin hi to ki han chun YouTube community a hin YouTube hin bang tha alawai hi le content tam ta tha hin upload hi ni si na pungtan he ho ai mila ho society jing a jong hin ani si ta bong hin tha om jing tan so let me tam ta han choi hobby hon jong mang tan sooner or later na hichi mi YouTuber ho tha ho hin roadblock ti dan chu requirement monetization na hin bol nom phat ole hin roadblock hi om nom jing hi cho chu pi ham ti le 4,000 minimum requirements of 4,000 watch hour akitin ating le 1,000 subscriber ngai akitin na subscriber cho active user ho hi ngai na yezi chun chi ten hi minimum requirement hintin athum na lang choi le chun adsense account eligible ni phat hin adsense account na create ding hin bank account on link de hin transaction ho sum ho cho withdraw thein ding cho hin hichilam pangpa cho all ayong isai theo hin tunia hi as a kick off alone as a starter na hichi view subscriber ho ta watch hour ho chu iti lampanga hi ki bol le hin gangjong gang pin chole organic growth na akilom ta imu thei diu ham ti chu tu ni video holim na immediate topic o hintin so let's get started. Masang zat jang chun video khat kana simin na YouTube ako na sum holding dan katin chilaya chun do's and don'ts ho kana saita chi video hi ai le hin exclusively view subscriber le watch our thui se video hin hichuna ding achon apat na achon na save waiting view to na save waiting na view hi YouTube te algorithm dung juya chu 30 second na video chu min unique IP address kitin na internet protocol kiti clear do na IP address apana hi avet ting le hin hichi na video avet 30 second athin po le chun one view a kisima hin a hin la lai het ning khat chu common internet share ki bol hon Mitam te na vet chu one view bo a kisima hin na te ka na bang chun nang ina chu wifi ni kitwa na ina chu mi thumi lin om khom wa na bon wa chu video khat na vet khom vai le chun YouTube in nang ho internet address wa vet le chun na subnet u chu like same subnet ta bang hi za chu khat treatable de hin a hin la YouTube hin ni khat hi same content chu avel vela mi khai na view le chun na wang phat le thum vei li vei chen hi view account theu na hin na he che pa chu consistent wang cho hipoi but you can try your luck na isai no mo chu 30 seconds cho hin na chi chu view hi ale YouTuber na hi view alhom be se view increase din na de ya hi le ke recommendation cho hi le chon adang hi pon shorts to like YouTube shorts ki ti na chom cha ki sim pa hu cho hu interesting ta simun lang thezal le chon ni khat le hin khat ham ni ham khat upload thei le chun short short sim ha lo hin na cho chun view na mu tam de wa hin a hin la hichi short so hi khat we wel hin YouTube hin deduction a bolzi in view a ki sim wanga chu watch hour a ki sim lo hin na khat we wel hin cho hi om nom jin is it chun if you don't care about watch hour you just one more view na go for shorts katinomin a hin la watch hour kadeye na tia watch hour 4,000 watch hour alawai le after 4,000 ayong chu
consistent ta na subscriber ho hin tin midang dang hon ka video hi hoi ta an velhung ke hen avet hung ke lo zo ta lo zong le ke khat be ni evet piu han ti na ngai to a hi le wang chu you need to stick with a new style na new principle na follow ngai chi chu pi ham ti le chun to ha in sei dio hen a khat na chu hichi video na hin sim ting le hin title ki ti le description ki ti na chi te ni hi to hin content chi chang thum to hin thumbnail hin na li chi chang li hi factor hin hi chang li ko na hi na video cho more view more like more subscriber so le watch hour na mo ding hi hi chang li hi importance pi dan thim na hi Mitam ta chon video ni khat hi tam ta upload a bolthei hin na hi jong le na tam upload wa nga chu view watch hour na mo tam ding ti na hi pun ke recommendation na hi la wang chun give your best shot na phat lut jong la chun na video chu ahoi na thei chan simin lang 1 week sunga hi khatlani na upload jong la chun aphatai ka ti hin a hin la hi chi na video content chu ahoi na thei chan na bola hi le tam ta upload ho sang a chu nang view chu min a dei zo ding chu chung chona chu min jong na thil bol hoi ja chu min subscribe na bol pi ding a he nangin nei subscribe pi hin ti jong le chu min na bol pi ding he ti chu neo khat ka sei ma sak hin tin chun tu hin hilaya in sei la lo wa chun thil li ho chun se tin na a khat na choi le chun title YouTube publicity bol di phat le hin title li koi pau hi mi kim khat in pi ham min het thei ha ko yin ti dan chu star lim laugh sign heart lim tam ta omen na very customized ki bol the hi a hin la tu in hichi ta bang na tek na bol ho chu title ho chu na koi ho chu kin YouTube apana search ka bol hai la ka mu lo YouTube in a hol do pi thei lo de chi behind na EPT function am ti ne ka help na yo ka de na example in nang chun how to make coffee na ti tai na how to make coffee na ti chu akika la chu special character za link ho pi pem na ga koi la chun save na bol ta chu YouTube upload na bol pa na file pa khu storage sa cloud storage sa lu da hin na a hin la amin pa ko na hichi amin pa ko database ki koi hin query ki bol na ki koi hin hichi chu min YouTube hi searchable tin hin database la indexing ki bola chu query ki bola search ki bola hin hicha pana aki mo zo se chu nang ma location ding ju ya chu hichi nan pi o hin recommend nan bola wa hin how to make coffee tin lang thumle li semen lang khat chu clean title ko how to make coffee tin thing san ko in lang adang khat pa chu special character ho ko in le chun na hol ting le chun clean title pa chu na kimu va azoi ti pa chu ka hin sai hin tin hichi hi la hin pe ham midang ho YouTuber midang ho to compete na bol no ma min search na a hol ting le chun nang video chu min YouTube in recommend hen na ti le wang chu clean title na koi ngai na thil tam ta ho na ha be lo de he ti pa chu ka hin hetsa hin tin sting le title hi idea nei ta sim ngai tu la ya chu example la chu loi te hole naw te ho hin tu lai very common khat ga se le hin muk bang ki ti khat an ne na ho hi ka bolun na mi zo sin a bol kit tan chu athanom zo sin an bol kit tan a hi le hin avenom hoding a chu a ko pun mi tam ta te ka na bang mi zo sin an bol pha da chu audience wa chung ki bang tan na am ho a wedding ho chu khabe le hin fed up the na example ka ti hin ale EPT idea na man le chun mukbang chu hithau a hi wanga chu nang content chu min na title asima pana chu a click a viewable di ham ti idea chu pu do ngai ate ka na khat kaga amu chu spicy ti ta bang ho na very spicy extra spicy alawa hi le crying ki ta bang ho keyboard mukbang jang chu achai na langa koi wa alai la koi wa ke pat na langa chu attention min avet le
a click nom na ding hichi watch ho freshest ho hi man ngain na hiti ho apa na chu mean title na title ji achu 10% of the people na video ve 10% ho hun na title ji a clickable a ve he ti chu isai do no mun title a important dan construct bolding dan pa chu a thupi dan ba chu kahin se hi na ani na title chu hoitah a hin sim chai ting hin description a hin mi kim khat in description a chu ka sei ta banga chu gial thu lo be an thilamo ji the hin na title chu hoitah an koi jong le chun the description chu thuman lo na koi kha phata focus ana ji lo le chun tu lai whatsapp de ko nis parts every minute a hi group la ho min message a hin send hi koi ma cha hin na nga chu special ta ga click lo ding a hin na share na ho chu hi ji a chu min ke video hi ve han na ti ai le chun ka sei ta bonga chu video tam ta sin ngai pon kituk cha da khat clear tha content ki su ta sim ding a title jong hoi de wan pi ding anoya to description na pi ting jong le chun ipi na bol ham na hi cha pa na chu koi ipi ham na target na sei nom ho chu kichi thanin ji le chun mi kim khat ho chun a click nom lo hin video ho hi whatsapp group la khu pi ham internet data jong tam nei lo mai the hin na ai wa nga chu description cho sim le chun alung hung lut de hin na alung lut tiang le chun video cho click ding so 30 second 1 minute 2 minute be avet de hin cha avet apa na chu nang view jong na nei ding watch hour jong hung tam ding a he chu ting le chun the thilbol cho hoi le chun subscriber khat na nga ke the he ti pa chu a relationship pa chu ka hin sei hin tin na chu le to a hi chi description jong chun 10% na viewer ho hi ain kai lu re hin na title in 10% 20% an kai lu tan to a hi adang hi ipi ham eti le hin like 60 to 70% ho hi na thumbnail a ki ngai he thumbnail hi very very important hi mi tam ta hin na title jong avet lo description jong avet lo thilung ki post ho khu avet wa thumbnail pa ko na interesting hi ya a hi la chon a click zeng ho hin masang zap khat in video khat group a hong ki post in hichi video link a chu no mai mail hoi ta khat ta wa hin a title chu no mai nu to jong chon ki mat de lo hi chu ai ki sei dan pa chon ai wanga chu lim za la chu mi ho chon aga click aga lu le chun thudang be khat ki sei hi ai wanga chu amo chun at least 20-30 second avet wa ipi thu ham ipi la ham ti be cho he do hin na chapana cho views am amu hin ka sei lo na chu pi ham ti le hin thumbnail hi very very important hin to hi chi video awang hi ka zau sa thei pon video khat anzo lam de le ola khat ka hin sim de hin thumbnail sim ding dan very simple ta ka hin sei ka hin vet sa de hin na ti chu koi ta bang thumbnail iti sim diu ham nang ma in internet a sa ho thumbnail ho na la ding he chapana chu nang man watch na dei ho iti na het te ham a ting le chun itabang thumbnail ho hi itabang fonts ila diu ham hoya pana fonts la hoya pana koi di ham edit iti bol di ham ha lo bi a simple ta ka hin explain ding a hin chu ting le thumbnail za chom different thumbnail ka sim ho jong ka hin da sa te hin na nang hon jong chu le hi chi thumbnail bol na chu ip software i man diu ham ti ho jong a download na ding ho chu le hi chi ta bang ho bol na ding a ip ngai am ti ho yong chu a to z a bona step by step a chu video khat ka hin sim son ding a hin thumbnail mong dedicate a hi video khat ka hin sim de hin in la tu chi video a hi importance na pa chu ka sei do no mi thumbnail chu na thumbnail hoi ta ki sima chu ile chun min ichi thumbnail pa na chu click a view he ti pa chu importance na pa chu i sei do hin tin to chu thu mi sei do ta win na to hi abana hin watch hour lut tin na watch hour hi 4000 watch hour hi monetization na ding a chu ngai te hin 4000 watch hour hi mi ta struggle bol hin na ke in to hi masang jeb last week chana chun if you have statistic kanala in na ke ma channel hi ka channel every day hi
watch our izat kalam ipi ka bol le hin min ipi ha watch our hi a have ka ha mu ham ipi tabang video ka siem le chun mi hoi na have a ating le ipi tabang idea ka man le hin success am ti ho chu ka hin le hi le hin watch our hi based on the content hi na content chu pungkal khat pungkal ni hi jong le interesting alawai le mi vet nom a hi kha le wang chun na watch our chu khang jing ding hi na content chu ikhat interest be se lo hi le wang chun iza in sim jong le chun mi ko ma ne vet po ti jong le chu henge ti dio ai wang avet pha lo le boring ke sa dio anga ki dio hi tan na hi se chu ke mo do la wang chu content is sim pha lo le hin interesting a hi thai na ding a hi sim de hin chu le watch our hi video tam ta sim ja watch our ki mu tam jong a hi de pon na video mi in angai chat ho problem solve ho alowa hi le min entertainment lang alut ho chun min anui thaina ding to a emi youtuber tam ta channel jong kamon ipi ham comedy lam deu na to na lam deu ho dubbing bol ho ti ho chu ka fet a hi le chun atam zo channel tam ta hin dubbing a bol ta win dubbing bola mi ho hin dubbing ki bol jokes so angai no min na chule adang na hong chu umjong le chu example la ka hin la hin hi chu ta bang chu phat bang chu lut ding a hin investable khu a hi wanga khu a watch our khu ka vet a view khu ka vet a hi le chun min a ha vet no min na chu ta bang ho chu bi ham lung ke min a vet a hin jokes ta bang thanot na hi ja chu hi ji chun koi ta bang watch our day ho chun time tham khat investable dio interesting idea na bol nom na sei no min avet ding dei ho chu nangin idea za na po to creative ta hi na hin si ma hi le chun na watch our chu khang jing ding a hi ti chu ka sei nom hin tin chule a chai na pe na ka sei nom chu subscriber to hi na a hi thei chanin subscriber hi focus bol hi win ka tinomin starter YouTube start bol ho chun subscriber hi boy pi hi beun na video quality o na video content ho boy pi masan hicha pana chu subscriber chu alo amale ma hung kal jing ding hi na content ho chu hoi tan boy pi win lang consistent ta in na content ho chu hin boy pi thei leo chun ating le hicha pana chu na watch our hung khang de hin na tu in subscriber tam ta neo jong le chun na watch our chu akal kit lo le chun monetization na bol chom thei chom lo de hi ja chu subscriber atam je a chu mizo sin na thilu avet diong a hi di pon na hi ja chu hilai a relationship ka chu understand he them thei na diwa chu ka sei chu nom choi le chun make your content unique and interesting na chu na hin sim do ting le chun mi ho vet tinga na hin thezal ting le chun hilaya chun min unvet ting le so adai le chun subscribe bol jing de he ti pa chu content base tu laya subscriber ha boi pi be se loading in a to pa na content zo chu boi pi te ti chu chong lam ta ka hin sei hin tin hi chan hi hin tin tu ni ho lim now koi ta bong in hichi topic to ki hana ki to a to nom om jong le chun comment section a jong in do theu hin ating le aban lama monetization lam problem nei ho na question dong nom han jong do the hin ating le monetization bol na process Google service adsense ho boling dan ho yang chu in sim diu hin tin hi jong le hi chi ki ka la question dong nom ho yang chun dong do the he hi chan hi tan te avezo si na chuma ba Kakipah in Damsel lang till we meet again. Stay safe and stay blessed.